Reka mbasuhuze mbe n'ikaze ni mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ya none tariki 27 Kamena 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko abarenga 100 bakuze mu mitwe irimo FDLR basubijwe mu buzima busanzwe. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko ibindi bikoresho bya SADC byari Igoma byacyuwe mu ijoro. Amakuru yacu turakomeza kuri inkuru ivuga ko Obasanjo nyuma yo kuganira na Perezida Paul Kagame yagiranye ikindi kiganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Sudani y'Epfo ingabo z'u Rwanda zavuye abaturage basaga 500. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kwizwa nanjye Shaharerimana, musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugera umunsi ku amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Amakuru yacu reka tuyahere kuri inkuru ivuga ko abarenga 100 bahoze mu mitwe irimo FDLR basubijwe mu buzima busanzwe. Abagera ku 106 bahoze mu mitwe itandukanye yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo wa FDLR washinzwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda basubijwe mu buzima busanzwe. Bashimira igihugu cyemeye kubakira bari bamaze igihe mu bikorwa biganisha ku guhungabanya umutekano wacyo. Ibirori byo gusoza amahugurwa bari bamaze igihe bahererwamo mu kigo cya Mutobo gitangirwamo amasomo agamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare byabaye kuri uyu wa 26 Kamena 2025. Abasezeriwe bagize icyiciro cya 74 banigishijwe imyuga irimo ubwubatsi, gukora amazi, gukanika imodoka, gusudira, gukora amashanyarazi, gusuka, kudoda n'indi, kandi bahabwa n'impamyabushobozi itangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro RTB. Wavuze ahagarariye abandi yitwa Majoro Ndayambaje Gilbert alias Castro, yagaragaje ko igihugu cyabakiriye neza nubwo bari bamaze igihe kinini mu bikorwa bikirwanya. Ati turashimira byimazeyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, uburyo yatwakiriye nk'abanyarwanda ititaye ku bikorwa bibi twari tumaze imyaka myinshi tubamo mu mitwe yitwaje intwaro twabayemo, ikaduhuriza hamwe muri iki kigo cya Mutobo aho twahawe amahugurwa tukigishwa indangagaciro z'umunyarwanda n'izindi nyigisho nziza zihabwa umunyarwanda ufite igihugu cy'akamaro. Yagaragaje ko abakiri mu mashyamba bagifite umugambi mubisha wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda bashyigikiwe na RDC, Ububiligi n'u Burundi bikomeje kubaha ibikoresho abasaba gutahuka. Yashimangiye ko bahawe ubumenyi bubafasha guharanira iterambere, ubumwe ndetse no guhangana n'icyo ashaka kugarura amacakubiri mu banyarwanda. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice yasabye basubijwe mu buzima busanzwe kuzaharanira iterambere ryabo n'igihugu muri rusange. Yakomeje kandi abasaba kuba intumwa nziza bagahamagarira bagenzi babo bakiri mu mashyamba ya RDC gutahuka mu gihugu cyabo. Yasabye inzego z'ibanze gukomeza gufasha abasezerewe kwisanga mu buzima busanzwe, kubafasha kubona imirimo no kugira uruhare muri gahunda z'iterambere zabo bwite. Uretse abasezerewe basubijwe mu buzima busanzwe, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare RDRC Nyirahabineza Valeria yatangaje ko bagiye guhita batangira icyiciro cya 75 kizaba kigizwe n'abagera ku 111 batashye, aho bahoze mu mitwe yitwaje intwari irimo FDLR, Wazalendo n'indi mitwe itandukanye ndetse n'abari abasirikare ba FARDC. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko ibindi bikoresho bya SADC byari Igoma byacyuwe mu ijoro. Mu masaha y'ijoro ryo kwa 26 Kamena, ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo SAMIDRC zacyuye ibindi bikoresho zibinyujije mu Rwanda. SAMI RDC yatangiye gucyura ibikoresho byayo tariki ya 29 Mata 2025 hashingiye ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC tariki ya 13 Werurwe cyo guhagarika ubutumwa bwayo. Kuwa kane tariki 26 Kamena 2025 mu masaha y'ijoro mu muhanda wa Rubavu Musanze Kigali hagaragaye umurongo muremure w'amakamyo atwaye ibikoresho bya SAMI RDC byifashishwaga mu rugamba rwo kurwanya ihuriro FSM 23.
Kuri uwo munsi hatashye amakamyo 68 y'ibikoresho mu byiciro bibiri. Icya mbere cyahagurutse mu murenge wa Rugerero ku isaha ya saa 2 z'ijoro, mu gihe ikindi cyahagurutse saa 3 n'igice z'ijoro. Si ibikoresho gusa byatashye kuri iyi nshuro, kuko hatashye n'abasirikare 25 bari babiherekeje. Amakuru yacu reka tuyakomeze kuri nkuru ko Obasanjo yaganiriye na Tshisekedi. Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, akaba asigaye hari umwe mu bahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC kugira ngo bashakire hamwe cyagarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaganiriye na perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'umunsi umwe aganiriye na perezida Paul Kagame. Perezida Kagame na Obasanjo bahuye mu masaha y'umugoroba kwa kabiri tariki ya 24 Kamena 2025, baganira ku ngingo zitandukanye zirimo izireba akarere ndetse n'ibindi by'ingenzi ku mugabane wa Afurika no ku isi muri rusange. Kuwa gatatu tariki ya 25 Kamena i Kinshasa yahuriye na perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka ibisubizo ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Obasanjo yavuze ko arimo kugenzura amahirwe yose hari ku bijyanye n'imibanire hagati y'u Rwanda na RDC kugira ngo amahoro aboneke. Ati ibiganiro nagiranye n'abavandimwe banjye bombi bo mu Rwanda no muri RDC biri mu murongo mwiza. Yavuze ko azahita ajya i Lome muri Togo kwa raporo perezida Fayure usigara umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Kongo, akaba yarashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uretse Olusegun Obasanjo, abandi bahuza mu gushakira amahoro n'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo barimo Uhuru Kenyatta wategetse Kenya, Kalema Motahate, Catherine Samba Panza wayoboye Central Africa ndetse na Sahe Work-Zewde wategetse Ethiopia. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko Sudani y'Epfo ingabo z'u Rwanda zavuye abaturage basaga 500. Amatsinda y'ingabo z'u Rwanda na polisi boherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS yahaye serivisi z'ubuvuzi abaturage basaga 500 mu mudugudu wa Amadi uri mu nkengero z'umurwa mukuru wa Juba. Ayo matsinda ni bato ya Rwanda TT3, Rwanda TT1, itsinda ry'ingabo zirwanira mu kirere ndetse n'itsinda rya polisi y'u Rwanda RWAFP yafatanyije n'umuryango Society for Family Health ishami ry'u Rwanda SFH Rwanda. Ni igikorwa cyari kigamije kurushaho kubungabunga amagara no kunoza imibereho myiza y'abaturage bahabwa serivisi z'ubuvuzi zikenewe na benshi muri sosiyete babamo. Icyo gikorwa cyo kwegera abaturage cyaranzwemo no gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye. Mu ndwara basuzumye bakanavurwa harimo na malaria ikunze kwibasira abatagira ingano muri icyo gihugu. Uretse ubuvuzi rusange, abaganga banafashe ibipimo by'indwara ya hepatite, basuzuma ndetse banavura amaso, batanga n'ubufasha ku bafite ibibazo by'amaso binyuranye. Colonel Leodomire Uwizeyimana, umuyobozi wa batayo ya Rwanda TT3 wari uhagarariye abayobozi b'ingabo na polisi boherejwe mu butumwa bwa UNMISS, yashimye umwuka w'ubufatanye urangwa hagati y'aboherejwe muri ubwo butumwa bw'amahoro n'abaturage bashinzwe kurinda. Yagize ati ni igikorwa cyo kwegera abaturage gishimangira ukwiyemeza kwacu kutagarukira gusa ku mahoro n'umutekano, ahubwo kugera no ku mibereho myiza y'abaturage dushinzwe kurinda. Ubuzima buzira umuze ni umusingi w'amahoro arambye. Umuyobozi w'umudugudu wa Amadi Lati Gatiluka yashimye umubano uzira amakemwa urangwa hagati y'abaturage, ingabo na polisi boherejwe n'u Rwanda bashyigikira serivisi zitandukanye zigamije iterambere. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.